Anya ko nang kumare. Mapan kayo ag-pitch into numaya Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka di. Excited ako mo pan. Ha? Manumitin atawan asa anak-anak kapan ijay beach ko naman. Ka, sana bali Tamapan kay nga raw into numay alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay karinderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo. Anya mananday tayo pupos mo iti Facebook, Helen. Kuhala kay. Ipos ko man dahi picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya? Masapol pa nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek asaan ang makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapaldaman, tapno panunutin da. Anaimbag pa'y ni Helen, tamakapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Nay, apaya kasta tila nga mag-Facebook bakit? Kita manday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Hinal daw nga da ipos na iti Facebook. Amin matan alamutan na kat ipos na. Kaslag bibisay. Banya nga rugay kakayaan na mga ipaus. Wala ngam inal daw matan. Kan amin akabarbaro akawas na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga road. Facebook na nga road. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Ha? Di na amog ti agbain. Ay na! Kumare! Nakita ang tiempos ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Katuwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamit lang no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya amakan. Uwan nga raw. Sabay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga na dyan, Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbagaak man dayday ababae. Una! Tatno sana kasjeter aramiden na. Nagpara maglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga raw kumare. Mapanda ka no ijay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanang ti post na. Nasaya at panaranaan ka, kumare. Apay kumane. Adi bagam. Ay namare, nakitak ngamin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Apay? Anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan na nasaya at nga amin akanang. Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawas mo, i-post mo. Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kayat ko nga rod. Aniya, Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, kanya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost yu iti Facebook yu. Pakibibiyangan daki din. Hey, apya kasta tila nga managawid bakit? Dagiti awanan bain akaruba. Ha? Tapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay na bakit? Uray siya nga asawam, jak kaya tararamidam. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo ti panag-CR mo. Kit boy, sana ya. Ay na, sana nasaya at nga amin na ka na kit ipos mo.
Na yung magkumamot, ipos mo lang. Ang saan mo, dadapi caption na, nagsakit iti mata. Ha? May sakamat, di ta ka man langan, nagpapadaan mo iti kaarubat. Ay na, anya ka di maninda ito impos mo iti Facebook, Helen? Salud-sudan pailaan kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay, unay kamutin, aya bakit? Apay anya ti parikot mo. Nagpusak lang man. Unay na iti kastoy. Tapno ang mo man niya, ha? Siya nga asawam ti mababain ka nagiti tattaong. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya? Ala, tapno mapnag ka, ipos mo ti panagisbaw. Panagilom, kinaminan. Anya? Updated ka launa iti Facebook. Makauma nagiti popos mo. Day, si kaamagdayam ti masabat ko, kumare. At damot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Wan gaya man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyal ka mo. Kwa, saanan mare? At dapay ngamin napataga papanak. Kan adupay, tinaskan nga aramidag, iti balay me. Kasta, ay kayatadakan ka. Ala, inakarudan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya? Nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ijay beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga aduman ng tiipos na dayjay no kwa. Naku damon, mare. Amo matanday day, updated launa iti Facebook. Makauma? Tunggal bumangon na itibigat, rupa na adagos ti makita. Hesh! Kasla inoras-oras nga ada post na. Wan nga raw, no sakit mabaina. Una, kunamlan no iso, tibak na iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising katina na baybayadan. Anya kayat mo asawan? Ada utang na iday. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawin na anan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kaslabak nang iti Facebook. Di magaya makabaybayan iti utang na. Yawanan baen. Naganasaan. Apay maninaya, anya manitikit kita im di tapis ba? Kita day tao lakay. Oh my God. Kita day to impose ni Helen na panday jay beach. Kita man. Aday ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Ungag paiso Ay na. No syaklaan takin anakan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo day taapos na. Ay, Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isunto lakit din, apadamat asang kasapol sang kasaan. ay, Marurudak, bayamaw, anya nga rugnyay. kaslabak ng iti Facebook. Ah. Dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang! Katwang, sa bali ti utang na ijay na da isang. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kan adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Agason man day ta. Ngam no agpost ko namlan no. Apord nga na ibagbaga. Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pangasim man, bagbaga ti asawam. Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Anya nga dayta. Grabe mo ten, dayta nga ibagbaga na.
Ay, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, paman ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasaya to kasta. Sana nasayahan kami karamidan ng agpos. Sakit nagmamaditin na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ng agpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadag iti utang na. Sana kasta? Ay, marurudak, George. Kita, manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang tiparikot mo, alaklakayan. Saan lang ang may isa, wano duwa, ti masasarking ka. Gapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? No, apay mo nga mina, mabalin mo mga ipos lang, ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon namin, ti nagmamaday. Apay, ibak nang kaya. Anya? No, di mo mutagbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam na kita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Ba nang kaya? Kuwala ka Ibagbagada pa ay dagiti utang mo, iti nagduduma tersina. Hanggang bayadan, singirindakan. Gapo iti kinaparamag mo. Nga uray awam mo makukwartam, salbag ka. Anya? Apay akas na ti panagsinay mo. Itaman pa. Awanan lakay. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak ijay ili. Anya betan ti kastoy. Ay, kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok ka sa bali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibang ka ka. Ado, ti maubra iyay. Ay saan? Diyak kaya ti mabilag di tini. Anya, di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahil tak kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad ganti masabat ko, kumari. Anyan? Kas kala nakakita iti alalya iti kasta alangam. Ketwen, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Oh, imalaldawan. Unay kan. Nakaskas daw. Itamampay, akapipitak ka. Hay, naggapuak man ijay ayan dapidring. Nakisag ka. Os! Nakakaskas daw. Isumad lagayam amanungal daw nga awan nakita a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisag ka. Anya? Pinicturean ko mati bagay ngagsagsag ka, ta post mo. Si kamot kumari. Updated kamat iti social media, sana ya. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat kan nam ay agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo. Anya? Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari. Naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat lang tipod no. Si kamot. Wan, ngimisitak. Gaputa inal daw mutan nga daak ijay talon ang makisagsak ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na iti talon. Mailiwan kan ka dagiti tattao. Si kamot kumari. Insultuan na kumanon. Ay nakumare, pudno ti bagbagak. Apay, masapul aya dagiti laeng paimas iti biag ti ipus mo. Ipus mo matlaeng, iba nagrigrigat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti pa nagpupos ko idi iti saan anasaya. Awan dayjay kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti utang mo iti nagduduma tersena. Tapno hape. Ti tao na paramag saan amaaw-awanan.
Kabut-but ang matan na talangam. Sika mo gaya Helain. Ni nanamot. Kasla dinak na ilasin. Ay, sana talaga. Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana. Kastanti bagayong. Ay na, isumit lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti Facebook. Gayam, kanhayon kan nga dayjay talaw na makisagsak ka. Uy, nana. Awan nga minang trabaho ijay ili. Kastaya. Ay kat-ura ijay talon agpicture ka, taipos mo. Ninana mo. Gusto mo, tibagbaga. Apay, babain ka, gapo iti arabin mo. Ay agpicture ka ijay talon. Sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilain anya. Awan, tinasaya at ama ipaay ti kinaparaman. Tandaan namday ta. Ay, panag-iiskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan metla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Ay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y ata ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang arudang trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagakan ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na matingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Ay, anya may ti asawa yo, Nana Juanita. Uwan nga rod, at ako mati agpalabada, ano sa kong. Tapno dala igatam ko, ti usap dagiti anak ko. Nay, da kayong naggayam ti masabat ko, nanapinang. Nakapulis kayo mat. Papanang nyo ngay? Ay na, adda na patig apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay man ni ili. Ay katuan mapanak. Ngamain, adda mapan ko sabten kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang na kadakamay. Kasta ka di, nana? Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan tuman nga rod kwarta yun Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Anya? Naglastog mo tanday day abakat no agsasao? Ha? Asino didakta ka matem? Asino pa'y kuma? Ni bakit pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, ganyan lakit din. Kasla saan kamit ang nairwam iti ugali na dya bakit? Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tayo saan maawanan. Kunamlano ka na yun nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta? Intake din dya store. Agpamerienda ka mata ni. Nagbara ti panawen. Kasla mo tan impyerno ti kapudot na. Nasingir mo ka din ni Guryong bagay. Ay katuan adda iti kwarta na singir ko kankwana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, gismil ko naman. Ha? Kun saan laday ta? Daytoy mo, tinasingir ko kini kumarik nga istilaing 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Gumatang ka nga roday, niti siday. Ay, karni mamay. Makahuman ti kanayon na natag. Ay katuan dagdalagayam. Mala, mangisa ang kangarod itin na pawaiwan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaag.
Si kamot gaya, mare. Wan siya. Salud-sud ang mata. Noan niya daytoy imat ka. Aniya? Karne daytaw. Karne. Si kangay nagapwam. Kadwampay tapawm. Ay na, nagapuak man ni Dayan da Madam Rosalia. Kanwak pa'y da ito'y apo ko. Nakilabada ak. Imbag lang nga da igatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay. Awan kwartam nga igatang mo iti usarda. Awan nga ron. Iso nga agan ano sak amapan makilablabada. Ay, unay daytan, Juanita. Amangan no kayat mo, ti umutang kanyak iti kwarta, nga igatang mo iti usarda. Ha, agpreso, maray. Juanita, umay kanto iti balay. Pagsaritaan tati may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay, awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang aday gatang mo iti usarda iti anak mo. Kasi damat no sumrek dahi pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan. Tapno maigata nga mong dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta? Kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Manungay ti impautang na kada kayo. Wampay. Umdas nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Ay, kat nasayat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubingyo. Hey, siyak kumamit ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kasaritam Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man. Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 lang. Ay, katuan day talagayam. Ay na, agyaman nak unay Nana Pinang, agyaman nak talaga. Awan na nyaman na, basta dalakit day. Kapikit din na saan. Di kay madanagan, Nana. Bayadak tumit lang. Apaman nga dakwartak. Kun saan ang mabayag? Nasaya at nukas ka. Mabit lang tala at ti kwartak nga ututanga. Ay na, Nana Juanita. Sapay lang kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas idi naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ibuy-buy na matang. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayat ta iso ti umuna amang ibaga apautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam, Nana? Bayada mo di impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwarta kapag bayad ko ita. Agdiskitar ka, Nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Nga may tidayjay ama nang ibuy-buy abaka. Nay, apayain. Agong uwit kamitin bagay. Sapay at may sakang agsasaw. Hay, marurudak. Anyamanan ti pakaruruda maya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan 5. Ngam di matagbayadan. Adya, Umutang-utang ngam nagtiwid mat ngagbayad. Ay marurudak ka talaga. Hinton kon mapan kupok kapok kawan ide balay da. bakay.
masabat ko, nanapinang. Kasla agong ungot kayo. Sana kasla, Lovely. Talagang akong ungot ha. Ha? Taapay nana. Dayjay Juanita, di na mo tagbayad iti utang na. No saan agapo iti kwartak nga impautang ko kankwana. Saan anakadal na iti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matan nga may agbayad ti awanan bain na Juanita. Payman na inak pagsasawan. Ay nanana, saan kumamot agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan nga agbalin kanyak dagita sarita, mawatam. Anya? Kasta timbagakan ka di bakit? Nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas at talaga ti ugali dayday abakot. Tuwan man. Manipod pa'y idi, kinaging ka ita. Hay, managiboy-boy dayjay. Aging tutulong itipada na atao. Intun kwan. Awan pa'y rat manungal daw, iboy-boy nan. Ay, agyaman dayday abakot, ta saan da tutupan? Ay, no siyak na ti pagaramidan na itikas jay. Talaga at tutupa. Aniya? Juanita! 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 Ha? Kumare, abay nga ngagpukpukaw ka matan dito. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ayawan bibiyang kaw no mga dagiti karuba. Ti kanyak lang, bayada mo ti utang mo. Aniya? Day tati pagungungtan yaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't dayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang kaw no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot lang. No saan ka ngagbayad, idarong ka iti stop wano ipapulis ka. Aniya? Anya mo tikas nga ugalim. Sika tinagboluntaryo nga agpautang iti kwarta kini Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayag bayad. May sakamag, saan ka makauawat ako nak? Anya? Orayak nga oray, awan matan ti ropa ni Juanita nga umayag parang. Kalpasan ana usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha? No saan agapo kanya? Saan anak kaadal dagiti ubing da? Ay na, pinangaya. Awan pa ti makalawas manipon idi nagpautang ka kinkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapongtot mo. Awan pa'y makalawas. Aya, Good wine. Ay, salbag kini ti kastoyaya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsigir, mapangkalatan, nga oray ka lang pukapukaw mo. anya! Wando na. Parikot ko nga ro kita. No sa di no ti pangalak iti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na kung no may pukpukawan ni Balay. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay na, madanagan na Juanita. Ang mga nukas namit na aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kankwana. Ay na, masigurado akastama ti aramidan na ka. Siyak tupay. Awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na matan. Ti kasayaatan ng aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Wala na. Iti kasta, mabayadan tayo ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yun. Ay na, naimbang nga rodada. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Hay, jakon urayan nga umay nakmet kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan. Tanapanunot mo dahit na.
Naimbag ni Manang Luz. Tanawan pagbayad mo kahit makitungtong ka, makaawat. Nung ni bakit pinang, ay, naglaing nga gibuy-buay. Wan nga rod, kunak lakit din no nasaya at ti ugali na. Iso ang nagagara nakmat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, gusto lang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Ura iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan tayo nga umututang? Oh, aday ta. Dayta ti bayad ko iti utang ko kan ka. 1.5 dayjay. Ngam ni nayunak iti dugasot. Iso a 1,700 amin. Ha? Uray sakmat nana. Oh, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay ngay nga agbaybayad kasi kaduna. Kat saan ka pa'y mat asing-singiran. Ay nanana, jakon urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kin ni Nana Juanita. Anya, Impagarup mi no nagtaod di ta puso yu ti tumulong iti ang kasapulan. Ngam saan mo ta iboy-boy yung magayam. Huwag nga rod, Mare. Nga mo mila kumakas tagayam ti aramidam. Saan kami la kuman nga imutang? Kan may si kamot tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami mutan ti parparwarin niyo wa nagpilit kada kayo. ay na, pasensya kay kuman na. Alaan nyo dito yung kwarta. Kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya, Ay nainggo, di ka agsapol iti naimas asidaan. Taawan mo ti inted mo akwarta kanya. Ay kat nagremedyo ka kumamot itinggatang mo itinaimas sa sidenta, Lina. Nagadun ti utang ko iti tersena. Iso asaan akon ang makautang pay. Anya? Adda paggatang mo iti arak. Ngam di ka pa'y makagatang iti sidaan ta. Anya lagi din. Ayan bakit ko? Di ka din nagpungtot. Harak is life ako na da. Day tala agbarbar tagtar aramidam. Imbes ko maamapan ka nagtrabaho. Tapno adda igatang ta iti naimas asidaan ta. Awan pa iti pagtrabaho kita, Lina. Agtrabaho agtaw no adan masaraka ka mabalin ko pagtrabahoan. Ay nainggo mataytan iti bisin. Ngam agbarbar tagkapailan. Ang mga nagpungtot ni Lina nga asawam no nabartek ka manan nga agawid, paringgo. Anya lagi din na ya. Pare man daw. Danag mo na ya. Siyak ti ari jay balay me. Agbuteng nilina kanyak. Kasta ka de, pare. Wen pare. Kusilapak laing nilina. Nagsardengin na sumanao Di mo kabuteng ni Lina, pare. Oh. Apay ko makabuteng ko ti asawak. Pare man daw. Babae laing de jay. Naturid ka nga rod no kasta, paringgo. Talaga mat pare man daw. Ore no agbarte kak. Awan, ti maramitan na. Naparte ka man ay namasabat ka, Ingaw. Ne. Si kamot gayam, tatang. Day talat ta nagbarbartag tararamida mitag malmalam. Di ka lagbayin ka ni Lina nga asawam. Anya laki din ayan ni tatang. Awan mo't parikot kinili na nga asawa ka. Anya nga awan ti parikaut, kat nakakaasi ni Lina mapan makilablabada. Tapno dalang paggatang yun ti kaninyaw. Anya laki din ni tatang. Agpada kayaw kinina nga naglaing agsermon. Puno mo't kamay naman iti raramidam. Tunggal agsabat na, nabartag ka. Kasla na gano'n ti kwartam nga igatang mo iti harak. Anya laki din. Saan mo ta siyang tikimatang iti haragat? Asinaw tinangilibrikin ka iti harak, laglag. Ni pare man daw, tatang. Di ka lagbayin, Ingaw. Ilibrida ka pa yun iti harak. Anya lagi din na ya. Awan madagas no ada mangilibre kanya kiti harak.
Agagapsutak no sana ka mabartak. Anya, Vitaminak tiarak tatang. Iswasanda ko na pakibiyangan pa eh. Adobo matakar na iti manok tinaitasar di tilamisan. Wow! Naimas ti sidaan nita. Pag-iso. Mabisina kasi mang pwede ti balay. Inakman kiti mangalay tinapoy ka. Sidag amin dito adobo akar ni ti manok. Inibos mo amin di sidaan dito lamisaan, Ingo? Well, Lina. Mabisina nga men. Iso tulang langan tinapatay. Pay manawak labiit ngam inibos mo ti sidaan? Di ka man lang ang ibati. Tsak pay nangan. Aya. Ay, kung nag-ano nangan kanta, basit mati na idasar asidan. Talaga abasit lang ang dagdi asidaan. Gaputa impadigula ti kaaruba. Anya? Ay talaga nga awan manaknaka mo, Ingo. No asino pa di awan tar aramidan na, iso pa'y tinagrawat. Anya, laki din. Di ka ka dinagungungit. Nalpasan. Nakan ko amin na antisidan. Anya nga ruti sidaan kita, alaman. Ay kat, agsida ka pa lang iti soy kan suka. Tapno, kasla adobo mo't lang. imbag naman anusam ni Ingaw a putot ko. Lina, bigbigat anapan manin nagbartag. Tatang, Nasingput ka kidi nga asawa ti anak ko. Masyanak pa yun kin ka. Gaputa si kalang timang manggay para kada kayo nga agasawa. no sa anak mo't amapan makilabada. Awanan ti kanon may kiniinggo. Agpada kamin amabisinan. No sa bali lang tinaasawa ni Ingaw. Nabayagan na pinanawan na. Tatang, Mala, siya kong dagkid-kid daw iti pasensya para kiniinggo a putot ko. Sa dot na di a tao. Agpapas naman nga ginom, paringga. Ay, wala, pare man daw. Kakaiso na nga, ilibre na kumanan iti arak. Si kanto mo timang ilibre kanyak, no da kwartam, paringgo. Day talaga yung pare man daw. Sana pare ko tita, apaman na madanag iti kwarta, ilibre kan tumat. Dahita, mantikayat ko rin ka, paringgo. Ingo, bumangon ka. Di ka laagbain. Anya tarang aramidam. Abay, Lina. Agbado ka man. Apay ang nakalabos ka nakaiday ti sofa. Anya. Anya, laki din na yun. Ni bakit? Agasawa tamat. Nabartak ka manan. Iso adi mo manan ang mutar aramidam. Nagalas tilangam ang nakalabos ang nakaiday ti sofa. Nagpudot nga rod, bakit? Agbado ka Ingo. Awan babain mo. Agtimpla ka man kiti iti kapek, Lina. Kabaulang mo tiyang timpla iti kapim. Adar aramidak. Sige na, bakit? Adar aramidak, Ingo. Makatimpla ka mo't iti kapim no kayat mo. Sige na, bakit? Ay na Ingo, awan lang arudin tar aramidam iti biyag mo. Naglaing ka pa yung agibaon. Sige na, bakit? Kayat ko no si katagtimpla iti kapek. Anya? Alan nasakit nga min tulog. Iso si kapela tagtimpla iti kapek. Ay, masadutak. Sikat ti agtimpla iti kapim no kayat mo. Ay na, agbain kamat kanilina nga asawa, Ingo. Isaon ti mangmanggad para katakayaw. Anya laki din. Sermonan dagmanan nanang. Talaga mat Ingo, di ka la agbain. Agbartag kan agibaon lat aramidam.
Anya lagi din ayan ni nanang. Anya lakit din asasawom dita, Ingaw. No awan masida iji balayaw, umay ka dito balay mi ni tatang mo nga agsapul iti makan. Anya lagi din. Oy, agtrabaho ka mo't Ingaw. Intun kwan, maumakan kan nili ng asawam. Bakit? Kwartaman dita. Adda, ngam paggatang ko iti bagas. Ay, dad mo pala kanyak, ti paggatang mo iti bagas. Apay ngay, Igatang ko lang iti arak, taginuma man. anya, paggatang mo lang iti arak, titangdan ko anak kilabada? Wen, Lina. Agakapsuta kami, no sana ka makatumar iti agas ka. Anya, pagagas mo ti arak, kasta ka di? Wen, bakit? Iso nga itod mo ganyan ti kwarta, paggatang mo iti bagas. Tinapatag, makagatang ak iti vitamina. Naglalay nga mo ngay, Ingo. Napatpatagkit din day ta arak ngam ti kanenta. Sige na, bakit? Ay, jak itad kan ka ti kwartata. Napatpatag ti bagas ngam ti arak. Apay anal pa iti abagam ngay malatoy dito'y balay. Ingaw. Masapol ko ti vitamina, tatang. Anya vitamina? Ay kat arak tatang. Anya, vitamina ti arak. Laglag. Wen, tatang. Pautangan nakman kita iti paggatang ko iti vitamina. Tanay, agkakapsuta kaon. Danog, kaya't mau. Anya lagi din. Danog agday ta sobsob mo no di nagsardingan na pagutangan iti paggatang mo iti arak. Anya lagi din ni tatang. Mansun kan topay. Day talagi ninom iti arak na mong aramiday. Bakit? Aday bagakin ka. Anya day ta. Anya nga tano ilako talangan di ka kaisuna TV ta. Anya, apay ko mga ilako tagi TV. Ay kat paggatang ko iti arak ka. Anya, ilakom laang jay TV tapno adda paggatang mo iti arak? Wen, bakit? Ay saan? Saan ang mabalin, Ingo? Anya lagi din. Masukatan tumit la iti baro di TV ta. Apay, adda pang gadam tapno masukatam ti TV nga ilako ta? Ay kat agtrabaho ak tulad ta. Oo, kanon tupay. Inton lumagto ti bato? Anya lagi din di bakit? Ay saan ang mabalin day tapang panunutam, Ingo? Diyak makaturog, Lina. Apay adi ka makaturog, kat awan lang aruden tar aramidam. Anya nga tano ilako talangan di cellphone mo. Bakit? Anya, apay ko mga ilako ta di cellphone ko. Paggatang ko nga ro ti arak. Kababain mo't kini pare man daw. No, diyak may libre ti arak. Anya, Sige na, bakit? Ilako tan ti cellphone mo. Ay, nakman mo't ilibre ti arak ni pare man daw. ay talaga adadailan ti ulom gapo iti arak, Ingo. Di kan makaturog gapo ta pampanunutam latan ti panaginom mo iti arak. Anya laki tinaya. Di ka pa'y lakit asawaan jay arak tapno da kayon ti agden na. Anya? Rumba nga sak matilibre mita iti arak, paringgo. Ay, pasensyakan, pare man daw. Diyak pa'y nakadiskitar iti paggatang ko, kini bakit ka? Anya? Agam di ka madanagan pare. Agrimedyo ak iti paggatang ko iti arak. Ay, sapay makain inuma ko niti arak, pare. Wen, agpada talang pare. Agan anos tapay. Sigurado man, ti pampanunutan nga ramidan. Sige. Mangnamnamak iti dayta, paringgo. Wen pare man daw, mangnamnama ka. Talaga asyak mat, ti mangilibrikan ka. Itaman pa'y adi karimrimwar, Ingo. Masakit ang amin bakit? Anya? Anay ko, anay, nagsakit yung bakit? Agtumar ka ni ti agas ano maditirik nam. Ay, saan?
aginanak lang dit. Maturog kak, ngagmalmalam. Si kati makamo. Siyak ti rumwarta inak makilabada. Uwan bakit? Ay, rumbar karatan, ta siya akong timakambo dito balay. Kasla TV madyain logan ni Ingo iti tricycle. Wain bakit? Nadadail ka no di TV da. Iso mapan na ipatarimaan. Anya? Nakasarita kita ni Ingaw. Nadadail ka no di TV da. Ah, isumot lagayam nga inlugan ni Ingo jay TV da. Kasla da pa nagdwa-dwa. Ah, anya ti pagdwa-dwa amlakay. Jay tigtig na ininggo bakit? Kasla da madingar aramiden na. Ha? Ay, awan namin panagtalag ko kiniinggaw nga anak ka. Kunakmat niya minkin ka. Ama kay remedyo kiti paggatang ti arak pare. Anya pa lang arutera ramiden da, pare. Rugyan tanteg siya. Ay wala, nagato nga arak kan pulutan ti kinatang ko. Iso ngagpapasta nga ginom. Daitaman ti kayat ko, paringgo. Kunak no di nakabailan nga libre ti arak ken pulutan. Anya laki din. Siyak pa iti ko na pare. Naimbagak nga giremedyo at may gatang iti arak. Apa yan nagsakit ti paranggit kitam kanyak bakit? Ayan di TV ta. Am ko, tinakaw da. Inakaw daw, no napan mo inlako. Uy, tinakaw da bakit? Jak na siputan, no asino di nagtakaw. Saan ka labartag? No di kat napaklan ka pa nga ulbod. Talaga tinakaw da di TV ta bakit? No kasta nga rod, takawak matibiyag mo. Daytoy pay. Naumakon kan ka, Ingo. Dayta ti maganap mo. Katag! Pinanawan na kong ti asawak. Gungunam, Ingaw. Yakin pagaro pa nalaing gaya madumanong nilina nga asawam. Kanya nga ita. Pase, gablak ay na itarupam. Tatang! Agnakam kaitan, Ingaw. Hindi kaya tayo mapugaw ko ti asawak. Anya laki din aya, tinapasama kiti biyagaw.